أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي سغريسو هجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب من هجرة سانكالو ورون فلانا بسويني وروناي ميلادي نصاروكا جاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلو بسويني ومغاني شجناي أمبي باكو جيكوروني غلو فلا مسجد السلام كونو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير سورة الصاد وهي مكية. نية سورة الصاد كتفسيري دامناتو دي سورة انجينا كتشيدين سيجدين توم مكة وياسر ما هجرة كتام مدينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا ني سورة كلا عندنا ني على تغنيمان بي وبيان بي بركة ني على تغنيمان بي ني سورة كلا لنا الرحمن مين نعم الله بولن تيجي الرحيم مين نعم الله سبغي أكمل منه ما يوم القيامة دو. شادي حرف من فلان يوباف نيند مال حروف المنقطعات. أنكم أنا نونكا سورة البقرة دامنالا من بانكاريا كساغوكايا. والقرآن على قول كلنا القرآن جي ذكر قرآن مي ني حكلي جيكي فندو ني قرآن مي ني كورتا فندو نا كورتا لندو. جي ذكر دوكو أي والقرآن المستمل على ما فيه ذكر للعباد. قال قرآن القرآن أني جونك حكري جيجي من بقرآن كونو ونفو لهم في المعاش والمعاد. أني القرآن نفو من بجونك وكان ينما يلا أنو لاغرا. قال الدهاك في قوله تعالى جي ذكري دهاك كوني آية توسير الله أكوني أني آية مننا لغير أنزلنا إليكم كتاب فيه ذكركم. ala ko ne ye qur'ana jiga ka nye kitabu jiga ka kitabu minna ka hakili jigi bala ay tejkirukum aka hakili jigi wa qala akharuna ji jikr ji sharafi do fana ko qur'ana minye korota dunke wa qila ji shani wal makanati wala munafa'ati bayna al qawlan bunka shirko do ko qur'ana min ni titiri dunkedo yo akonni kuma fula kuta nyogonguli fa innahu kitabu sharif mustamillu ala tadhkiri wal inzari wal anzari. qur'ana kitabu minye korota ba kono hakili jigi ba kono bagabagali ba kono kankaremada ba kono. donc qur'ana de mi abenin fula beta
ودياتو تمامي عبد الرحمن الناصر الشادي أين آيات توسيرك كتابك تيسير كريم الرحمن في توسير كلام المنان أكو حاجة بيان من الله لحال القرآن أكون ني بانغلي كابو ألا في ني ألا بقرآن كلا حالا بانغاني وحال المكذبين به ما هو أني منو ني قرآن نو يغلون تيغيا ألا بيولو فنك الله حالا فني كفر قرآن كا ومن جاء به أني من ناني قرآن فقال ألا قشاد والقرآن جي ذكري أكو أي جي القدر العظيم قرآن يفالري دي بالا مين كفالري كبو وشرف أني قرطا والمذكر أني قرآن يحكي جيكي فندي للعباد ني قرآن بألك جون حكي جيكي كل ما يحتاجون إليه جون بحتاجيا كتفهم فيما قرآن بو حكي جيكالا من العلم بأسماء الله وصفاته وأفواله من يكجون للدنيا على كتغولا أنا لك منكتو على كتيتو ومن العلم بأحكام الله الشرعية أن القرآن بهذا مدون للدنيا على كسرية كيرولا ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء قرآن بهذا مدون للدنيا فنا من أنك سجيرو قيامكو أبو بانجي أني سراتشكو وهو مذكر لهم في أصول دينهم وفروعه قرآن هذا مدون حكي جيجي فنيه نابي مغو حكي جيجي كدينا لشرولا أني كدينا وكدينا بولو فرام قرآن بنين ببانجي ولا كما سرنيا والقرآن جي ذكري على كوكلني قرآن من يقرطني بنيا دونك قرآن من حكي جيجي فنيه نابي جو حكي جيجي بل الذين كفروا في إجة وشقاق donc ni ala kanna ni qur'ana kale fenya jumaye so so le chaman nano la doni ke bawo bolo ni abdurrahman ishadi be kalifen ke qur'ana yerede ala kalna ni qur'ana ka kortay ani qur'ana ka hakili jigi ka yira ko qur'ana yere fembade ala yenin defo bun kasiri kuma chaman fo mi ako bunjeriri yemmi sugantiya ewa bali alladhina kafaru fi ijjati wa shiqaqi ko kalifenyi ninde nkalna ni qur'anai mugo munun kafiriyara ube yere bonya la kabo tawhid minalila ani ube ala sosolila wa qtarahu ibn jarir bun jariri alayhi ninde sugantiya wa qila jawabuhum ma tadammanahu shiyaqu suratu bikamaliha do ko ay kalifenye munye mana ni sora kono nana fengo fen fora kono ala kalna ni qur'ana ni o feunde wala bun kasir yen fula de sugantiya imma kale kunye bali allazina kafaru fi ijati wa shiqaq imma kale kunye kale fenye ninye imma kale fenye fengo fembe na fonni sora kono ala kalna ni qur'ana abeka ni ala ko bali alladhina kafaru fi ijjati wa shiqaqi fi ijjati ay istikbar anhu wa hamiyya kafirun munun kafiriyara ulube yere bonya la de ku yere bonya ka bokurana ma ku yere bonya nubu uka jahiliya ne kan galon falla fasa qur'anaka wa shiqaqi ani ube sosolila de ka ala soso أي ومخالفة له ومؤاندة ومفارقة أو أبي قرآن سوسوليلا أنو أبي كان جليالا كتا قرآن لدي أنو أبي قرآن فرنيغونيالا بل الذين كفروا ألاكم ومنهم كافرين في إجات إبي يربونيالا كو يربونيا كبول لمن يمني قرآن والشقاق أبي قرآن سوسوليلا ube kanna geleyala kata qur'ana ma ube qur'ana faranyoko nyanila
كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص ثم ما لا يكافر تافوانا نبغى بغلك على مغتشاما من هلك ولوني كم أهلكنا من قبلهم من قرن على كو جما كاتشاد جما منين على يوم هلك مكة كافرون وجما كاتشاد جما منوني على galon tigaya ka qur'ana galon tigaya ka ciidew galon tigaya o jama chama min temena ninne ala yo halaki ulu u halaki makan kawunye o kaccade o kore munye makan kaw aw munun fana fule ka ciidew galon tigaya qur'ana galon tigaya aya janto yere lade mogo yen ninke awunye jama chama yen nin choko yake awunye ne ala yo halaki awde te halakewa mbe awde toyewa ninye ka ubaga kan kari dawe fanadan wala tahina manas o jama munu halakira awunye uye kishi nyini wakati min te kishi nyini wakati jama munu halakira awunye uye kishi nyini wakati min ni kishi nyini wakati toye mana tuma mila jaba jiginu kare janga kata jiginu ka wakati de ulube kishi nyini alafe o wakati fanate kishi nyini wakati وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وعجبوا يقول تعالى مخبرا عن المشركين على بنك باريا كبو مشركوما في تعجبهم من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا بشيرا نذيرا على بنك باريا مسامين كروتا لندو ni mushrikun kabakora tuma mi ciden cira umma munu nuli manane alay kulun ni sonjani alaka sarawiye ni munun kafirera ku baga makka kafiru makka mushriku kabakora nena ko alama fenci uluma ni hadama dente komi nuko aya wure kono akana linnasi ajaba an awhayna ila rajul minhum an anziri an-nasa wa bashir alladhina amanu ala ko yana hada madon ka bakura dewa ninne ala ye wahauci cedo ma ce mun bora ulu yerela pura ka hada madon akun ni sonja ana ku baga aka baga leke ani bugo bin minira akun ni sonja mugo ka bakura de lawa anna lahum qadaman sidqi inda rabbihim ni annana kam mu'minu ku kibariya ku ni sonja ko ni mugo minye baranyuma minke ibika baranyuma soroyne lahara qala lil kafiruna inna haja la shahir mubin tuma min nimba balikila nanu makafiru ko konni nye korotere ni ne dabalide naka dabali bangalendo wodi ato ala koya wajibu makam mushriku kabakora anjahu munjiru minhum ni balikila nana uluma balikila min bora uyerela wa qala lil kafiruna kafiru ko haja shahirun kajabu konni nye dabalikila de ni ngalon tigalade balmo nim fana fule niye al jinya fana laje nim fana ye alaka hikima doye de pichi de unde yenni e bora mogo munuma ni e chira uluma de mogo shi dolentila mogo shi tuko mogo shi teba nema mindiri ma mogo shi teba la yere folo kateme ka masuru ya mogo ka ulu de beba ila benye joyro mindima nema mindiri ma ulu de beba ola fana benye folo ni nyala fana kallara na ka hikima doye ima yala ko wajibu an jahu munjiru minhum ukabakora tumame bagbagale kiran nanu ma bagbale kiran bora ulu yere de la u yere kam mogodo ka kabila mogodo wa qala al kafiruna kafiru ko haja shahirun kajabu konni fulede ni nye dabali kala de ni nye ngalon tigala de u ye ciden ke ku amba atama ante dala umato olade utara jogo kala munu ciden no be ko mi sanni dugu ko dabali kala de do ko galon tigala de do fana
ko na kera afora cide nyere ko ayet weleli minke ala kelempe ka bato afora alaye ko dabali kira afora alaye ko galon tigela de do kasoro ulu yere de tumba fama Muhammad Amin ulu yere de dalemba ka cinyala kateme beka metuma metawhidi ko fora ala kelempe ka bato akera dabali kelaye ala kelempe ka bato akera galon tigelaye donc ni nya yiranna konni mogo min fana ni eye welele ke kata tawhidima ube cide on katashira nin kuma sugu nyogona foro iye akani tora kani dewu akani dekuraje ni nyeta manse yere de ka yirila ibe minka ibe chinyaka ika sabati taka ika kontina itaka foi kani dusukun yere yere foi kani dekuraje ika sabati ka tawhidi ni cide on welele ka fo kata saya mogo sini te cide on ka weleli nyogona ke koye ibe toye ni kuma te foye koye be toye ni te juguya otete nunun fo kunte qur'ana kono an kan fo katemu kawo o ko funyede anya fo an ko ni mogo min tanuna qur'ana kono la ewa nafa faida fula de bala folo min tanuna an ka kanu fula na jogo munun kera ni ala ya tanu an ka la de gan fana ko nyogona ke mankutunu munu tora ni ala ya tanu an fana ka alla de go mankutu la kele fulanna ni mugo munu fana la gosi qur'ana kono nafa fular bala nafa folo an ko tugla mugo ko anu jogo be un ka jogo nyogona be mugo molan ka ko andu sukun kono a fulanna utigla mugo la gosirani kuma min la gosirani mankutu minye an fana kan yere ko so mankutu nyogona kanan suran kan nyana mayala la nyine nunu de kesa nunu foli qur'ana kono أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء أجاب أجعل الآلهة إلها واحدا عليه بطفين كيف بطفين كلين أي أجام أن المعبود واحد لا إله إلا هو Muhammadu ale ya galon fode ko bato few nye bato fen kelende ko bato fen wure site min ka bato ciyani otewa ankara al mushrikuna zalika qabbahumullah mushriku yannin nakariya ala kelempe ka bato foy kana bato ka faraka mushriku ya nankariya wa ta'ajjabu min tarki shirki billah ka fulan ka foya toyni alaye ulu kabakura ula fulan ka foya toli kabakura ula فإنهم قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأسربته قلوبهم parce que ulu min ye boli bato uyode soro ufaw bolo boli bato uyode soro ufaw bolo o boli bato ode mina udusukun kono fana falamma dahum rasul sallallahu alaihi wasallam ila qali dhalika min qulubihim tumami cide nyon wole ko ko fo shikabu udusukun kono mushrikiya min bu dusukun kono ye mushrikiya min yu fa usoro mushrikiya min ya no fana yata tuma mi ciden ko kan mushrikiya fo shi kabu dusukun kono wa infirad al ilahi bil wahdaniyati uka alake kelenye aka batola ajamu jalika wa taajabu uyennin ke fembele bele bade ukaba koronina wa qalu ko ajala li alihata ilaha wahida inna haja la shay'un ujab ko Muhammadu e bato fe unke bato fe kelende ko ni nya kaba ko da on tese kan ninke bal mo ni mufle o da fi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ko ako fulu kam mushrikun qur'ana jigina mushrikun munun tilela ulu ya la ilaha illallah korodo kateme sisan kasila machamanka maka kafiru ya la ilaha korodo kateme sisan kasila machamanka sino la ilaha illallah kafo dala ulu ya arabude arabu kande do eska afoli ka gelennenka eska nu ya fa folu bu faga me akoro inde uba akoro de do tesha akoro inkoro ulu be flanka fuyani mushriki miya minna o toli ka gele ulu ma ulu tesha ko otoye ni la ilaha illallah fana fora dala ube toye de i fasoro mushriki ya bara minna ebo otoye de ka koy duskun kono de kai ka fulan ka foya toy ninde gele yaram maka kafiru ko ulu tesha ka fo sino kuma fu te ni aben ne ntigew kuma te na fole ka gelew me koro min ba no fe
maka kafiru ya yira ulu tesa koro inde koro min ba no fe mana min ba no fe ulu tesa ade koro uye mana indo koy ulu tesa ode koro mais si sa silama sama fule ko dambe kata silamiyama adobe almami yaw yerela ube karamo yaw yerela ka derusu di mogoma ulu koy be se ka la ilaha illallah fo e ka hakilna ni ka dusukuna siriye min bilay koro tabolo min bi bolo ake nambe ko la ilaha illallah an ka do dakele an ka bo dakele e be se ka la ilaha fo ka to ka kaburu kunna e be se ka la ilaha fo ka to ka bori koro kunna e be se ka la ilaha fo ka nyongri ka seguye e be se ka la ilaha fo ka sujuru be ka seguye o te fencinya ko ala na nyana bolla khara maka kafiru ya la ilaha illallah koro do ka teme si sanga silama chamanga aw la ilaha illa tese ka fodala ko be fe ngore bato ka farala kade la ilaha illa tese ka fodala ko itiba mushriki yamade maka kafiru ko tese ka kede afoli mangele mawu me munyato imase ka fo koro min ni mana min ba no fe an ko ayisi sabe se ka fo te fo itiyan bekata ni kata bolo bekata ni kata sire ko ala na nyana bolla khara maka kafri la ilaha koro do kateme eka la ilaha koro to la ilaha illallah na fora dala fenwe fembe bato kafara alaka akera kaburu tigiye akera shegu sigilenyewa akera boli da akera monema dewa akera jinna dewa iba bede toyka ala kelimte ude bato ka franka fo yabila imo kewde tumbo franka fo yaka wo mushrika yawa ifa koro de tumbo mushrika yakawa niko la ilaha illallah ibo bode toy sisa kala kelimte ude bo foite bato ka faralaka la ilaha koro ninde maka kafiru ya ninde don ukoy muhammadu alayya bato fembe ke bato fen kelende anka ala kelimto bato anka fulanka fo yatoy ante sekaninge ko la ilaha illallah be ko la ilaha be ko la ilaha be yeslam o yengalo yede abdullah ibn ubay ibn salulu ayella ilaha illallah fo adala atumbe salli cide nyere ko fere atumbe salli cide nyere kam misiri de la afatule fana cide nyere de salliraka ka do ka kaburu kono ka duwawu kaye bal ciden da ka doloki baka aka kasanke me ala ko be jahannaba dembe duguma innal munafiqina fi dirkil asfali minan nar ala ko munafiqu be jahannaba dembe duguma abdullah ibn ubay ibn salulu ciden yere de sallira kare me be jahannaba kono sallite menen ko fe aka ala ya aya jigi ciden ka ko nin temelen ko fe ni na nyogona na sara kana sallaka kana joka kaburu kunna ko be do kay u kafirani ala de yana cide u sara u kafir lama ibe la ilaha illa fo idala kasoro dusun kono ye kafiri de mo be se la ilaha illa fo idala ibole ndo silamiya kono ka silamiya cinya lendo abe ko min mo mi ye salliji ta na tara sugune ke salliji be cinya to ko mi mo la ilaha illa be soro mo dala ka silamiya cinya lendo to ko la ko cinya fende be silamawla guruja fende be la ilaha illallah guruja feunde bala saratu bala guruja feun bala pour la ilaha ki nafa pour an kado e la ilaha fo min bi nafa jian abi nafa kaburu abi nafa qiyama saratu nunu sarati shegin kadda fay bolo a guruja fen nunu fane ke yere korosuma mene la ilaha fo saratu madafa ko munum be la ilaha guruja e ma kisuma kuma fu bi da eye kuma min ko la ilaha te fuye de me ka kuma ni la ilaha ta ye fuye al wahab ibn munabbih uyani ni ka odela laysa la ilaha illallah miftahu lil janna qala bala walakin ma min miftahi illa wa lahu asnan fa in jita bi miftahi lahu asnan futiha laka wa illa lam yuftahu laka wahab ibn munabbih ko ho ako arjanna kile ya la ilaha illallah de ako me kile be nyunde bala de ako ni kile nana nyum bala abe da yeleye me ni kile nana nyintala data yele de kuma la nyine munye saratu de be la ilaha illallah la ilaha illallah mu for dala ni asaratu da faray bolo kile do nabi do arjanna kono me ni la ilaha illallah saratu madda fay bolo ni uma bojjan kono kasella gara ati kisi e watasuma makido arjanna kono de ibe ta do jahannaba kono kasuru yella ila fo jinya kono ala kan sala kan tanga bal mon nin kuma min fuleni ni la ilaha kuma bade de mais akoro kado silama bolo de silama chama ma akoro de do
ore to wati be amba fo an ko mo chaman de be nin dina kono karamo bawde do duguturawu do magisteru de bu bolo ube mo lakala ube kutuba kalana almamu de do me aqida la ilaha illa mana akoro sharatu sifuru joro ite foy do wala ite foy la mimbaru ni fion kam mo la filite ulu wajulu kala wire de bafo karamo yire de bafo mo ko silite borosa nibbe ko la ilaha illa de ba nyana bolla khara sharatu de tala na sharatu dafalen batigla nu dafalen talanto fana do bisukum be ala de kono boke mi ko bisukum faraja sa ete mo ko dusuna kono fendo me sharatu munun koni be la ilaha nu dafara tigla ambo do koni gurja fe munun be la ilaha illa nu o ba tigi bolo bo ta tigi bolo koni be do alaka hakiman da man balmo tauhid aqida la ilaha illallah min fulani nye akoro amana a gurja fe alaka famu di silama umade sino silama chama bi yere jate silama jian kono foy la gariti yere soro foy la ni funi jerote janabate alaka kiskantanga وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد وانطلق الملأ منهم جما تارا جما من نوبة نيافا ولود بكو شريكا فوني مكان كولا ملأ يجوني وهم سعادتهم وقادتهم ورساوهم وكبراوهم bunkashiruko ukanyema anu kan nunjuru sama bagaw ukanyema anu kan nunjuru sama bagaw anu kan mo baw ulu tara qailina ulu tara kafo umustum ay astamiru wala dinikum uku ka jamama he ay dume akadina kare mamuru kana bo akade wan talagal malu makan kan kanyema nunu uka kuntigi nunu ukam mugobbanu nunye ninde fo jama toye ani amusu ala alihatukum aye sabate aye dume akabato fi batolika akanu dablade inna haja la shay yuradu min fuleni nye mamuru fuleka min fole ate foila ni ka fasamanta do nyina u fedora te foila to nyina ni fasamanta nyini auka ka fasamanta nyina auka doro abo doronde nyina na de ani astamiru ala dinikum wasbiru ala alihatikum wotewa wasbiru ala alihatikum ay sabati aka sabari aka boli batolika wala tastajibu lima yad'uhum ilayhi muhammadun min at-tauhid aw muhammadu bake kawule kata tauhid mu akana jabide muhammadu bake kawule kata tauhid mimma akana jabide aye dume aka dina ka abe dina min ka aye dume aka dina inka aye sabati aka bato fum batolika muhammadu ba wele kata tawhid mimma akana jabi de akana tugako akana jabi la shay'un yuradu inna haja la shay'un yuradu qala ibn jarir qalu inna haja alladhi yad'una ilayhi muhammad sallallahu alaihi wasallam min at-tauhid muhammadu ba ke kan wele kata nin tauhid mimma la shay'un yuradu bihi sarfa alaykum wal istila abafe ka korota de ta auka doro aka yere korota auka wa an yakuna lahum minkum atiba'u wa laysna nujibu ilayhi abafe doro komi mugo ka sura wala fana ka tugale ko doro le ka kanye mawde aka ka sanfila so ewa amfana ta jabi katoma ima ewa harib bin nin korota kanu nko be mo fen ko misiri kono nawla kin kono nawla ewa du kono raw ko jahili munum be ewa dugu kono nko be mo to trompe ay sigban nimbaka dugu mina wala yaw nko be mo surugu ku bila tawri tiguma ni nin kuma de haribbe ko ka sigina kan laje ko nimbe tabolo min ka bena au ka dugu tiya yere mina wala ya abena dugu yere mina la wala nimbe na au yere sembo aka misiri la yaw ninde be fo nimbena aw koro ki nyere kono yawo nunu de be fo ate foy la yere to nyinite do yoro nyinite aba fe yere kaw yere ka sampela de soroya abe ka tukya tugo bagay har be ukte mo suru ku dusu kun suru ku funu ku dusu ku bila tawde tugo manin kuma de harbi me ubesha uteshew
e awna ka surgu baga unu ka surgu baga bebe desenin tawhidila ka jo ka tato laje ube ibe mi surgu min bina e surgu killaso ki bila tawhidi ma ki bila tawhidi tigi ma o aw be jole ala bina nin tawhidi ala bina korota ka dama abebe jo ka laje ka tato laje atesala makan ka labara ka jo ka tato laje o kanyemo yenin de fuye ko aye sabata ka dinaka aye sabale aka e wabato fe umbatolika donc min fule ni tawhidi woleli min fule muhammadu bolo aba fe doro ka korta de sura auka puro aka tuga ko alena ke aw nyema uye aw ba ko la nyini shita la ni wote aka na tuga ko de jinya ka gele jinya tigi de bolo togo ka gele togo tigi de bolo nyema ya ka gele nyema ya nyini na de bolo me tawdi tigi makote ni sila amma kote togola amma kote nyema ya nyini la amma kote jinya la tawdi tigi la nyini kelende bala ala kelem ton ka bato foy kana bato ka fara alaka o sabati dun kono la nyini be tawdi tigi re haqiqal ni ndoronde do ato amma ko sitala amma koti ka nyema yala amma koti ka tanula amma koti ka togola amma koti ka palashina alenya bala dro hamina komi be tawdi tira dur ala kelem to ka bato dun ko ka foy kana faraka ewo muhammadu tu nyode me wulu tara ke munye pour ka nyogon surgu ka nyogon do so akoro ko akan anyeba ka nyema ya inade anyebo de la bafi ka korta surau kare akatu ko donc am fanata jabi ka to mante soma uyenni ndefo ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بهذا في ملة الآخرة أو وكو دينا منون تمنا ما مرفلك مين فوقالا كلم فيك بطو دينا منون تمنا أو من نمي أقنود ما سمعنا بهذا الذي يدعون إليه محمد من التوحيد ما مرفلك أن ولك التوحيد مما أو مدلك نين توحيد من في ملة الآخرة دينا تونونا أما نمي على ده قيل يا نونا دينا قريش doko ko maka kafiru la nyini be quraishi kadina amma delika nimme ala de tawhid kuma ala kelimpe ko bato dina min tumbe quraishi kan ka buru amma delika nimme ala de wa qila ya nuna nasraniyatan doko ay nasaraya dina min temena muhammadu fule kan wole kataminna amma deliko me akono de qalu ko law kana hajal qur'ana haqqan la akhbaratana bihi nasara na yasuru nin qur'ana tinyai nasara utumbe an kibarana nay aw balmu makka kafiru ka dalila min fule ni nyefana nin della fana be mo bolo hari sawgatu bolo ko ale bake kamu fo mene karamo side tun fo jamana en kono mene ko ale ni karamo de te sirala jamana en kono mene o bayira ko atate tinyaya ani karamo te kuma kala ni karamo to te fankele na eska o bayira la ko tinya tigitea abe se ka fo da abe munun fo te qur'ana kono abe munun fo te hadisa kono abe fengo delila tala wala nimbe se ka fam mais ani karamogo to te sira kele karamogo to be fankele le be fankele mais aka kuma fona boyoro de bula qur'ana ni sunna la famu sarfu sale o be se ka la gosia o te se ka tigi la gosio o de fule makanka o bolo ko cide mbake kamin fo kulu mo deli ko me dina wa dina to nununa ko abake kamunun fo ko atunte quraishi kan ka dina la do ko atunte nasara ka dina amma deli kan nunu me akono ne esko bayira ko mamuru tate cinyaya dina min temena ninye karasama ninfo obese ka fo ko te cinyaya donc nin dalila min fana fule mo bolo ninye dalila fuye ninye kuma fuye de karamogo to be se ka fili kamogo kelento sababa ka kay obekeke ni karamogo ye ala tabila ye qur'ana bila u ye jiden ka hadisa fole bila ka kembe jama min na doro o jama be jeni minye o jama be nison jiran koroni kuma mununye ni karamogo to ka wajulu kera oye u ka walu ci qur'ana ni sunna ka karamogo min tabe qur'ana ni sunna ka u be bo nyogon koroke aka wajulu ni tabe nyogon bo nyogon koroke min munum be hadama den jenyini de la
ani min be ala ka jenyini de la ulu be se ka ke kuma kelewnya utesa ke kuma kelenyo ci de nyen fana fo ako mali tamasa irida nas bi saqati man tamasa irida Allah bi saqati nas aradi Allah anhu wa arda anhu an-nas wa man tamasa irida an-nas bi saqati Allah saqata Allah alayhi wasqata alayhi an-nas ci de nyon fana fo ako ni mo min ala ka jenyini hada madun ka dimi kono nim kadi ala yidro ala be jeni minye ne bode fo ne bode ke hari be ka dimin koro ciiden ko ni mo minye ninke ko ala be jeyi koro hada madun dusu kumbe ala de burabe hada madun jeyi koro fana me ni mo min ko ne ka hada madun de jeyi ni ala ka dimi kono ni mandi ala tate ninye galonde ate qur'ana kono ate sunna kono ne ko o fo pour hada madun ka jeyi koro ala ko ni mogo yen ninke ka hada madawun je nyini ala ka dimi kono ala be dimi koro abe hada madawun fana be la dimi koro arisana chogodo la mogo munun tumbutanu de urude be labaki lago sikina ni donc ambe min fo ayen nin kuma fo karamogo to ma fo ayen nin ke wale ke karamogo to ta ke ko ke wote ayira ko karamogo to de be tiala ko be ngalona de ayed derila de nyini dro derila be yoromi ni della be mo kele inde tala be min fo qur'ana ni sunna la famu salafu salih hari ne karamogo to ma fo ma ke karamogo to de bengalona al jama'ata ma wafaqa li haqqa wa in kunta wahdaka jama'a de min be na cinyama har ni kele mbaka jama'a yode jama'a inte hadama den kunkolon jate nye mo tande be nin kam mo kemede be nin kam mo bakele de jama'a into yede jama'a nye cinya de har ni kele mbaka ala kam bila cinya kala ka cinya bila nenka donc maka kafiru fulene da ten odefo ma shemena bi haja fi millati al-akhirati dina doy amman nimme ala de quraish ka dina amman nimme ala de nasara ka dina amman nimme ala de in haja illa iqtilaq nin tawhidi foli min fule muhammad bolo nin te fo ya yen nin tiga kundela kafo ayen nin tiga kundela dro kafo amma ye quraish ka dina la amma ye nasara ka dina la Allahu akbar أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق العذاب أأنزل عليه ذكر من بيننا ala ye ewa ale de sugantia ale kelen de sugantia awun chela ka wahauci ale maka qur'ana jigale ka kanto toye o be sika ke chogodi ala ka le kelempe muhammadu kelempe sugantia anto chela ambe arabu anna be kabila kele ala be sika le kelen sugantia chogodi ka qur'ana jiga ale ka ko ale ka fo awunye kanto toye o be sika ke chogodi hari binnin fana misali an kabute fana bu bolo ko ekelen be sika ke cinya ka chogodi ka to galonka ala bo ekelen suganti a chogodi ko kelen ka ke cinya fola be cinya ka to chogodi uyanni fana fo muhammadu ko ala bale suganti ka qur'ana jigale ka chogodi ka ulu to uyo de fo awunzila alayhi dhikru min bainina yani annahum يستبعدون تقشيصه بإنجال القرآن عليه من بينهم bo ala ka ciden kelen suganta wulu cela ka qur'ana jigo kade o ba ke kode ni kelen o de ni cinya janya mena kabulu be cela qur'ana ka jigo muhammadu durun ka kan toto o be sika ke chogori nimbe ko min aya wara ko ni ko laula nuzila hadha alquran ala arrajul min qaryatayn azim ko nin qur'ana ko maka dugu bayin fula maka dugu in fula mugo bado ko har qur'ana tun ka jigo ka kana jigi muhammadu ka o kambe maka dugu ba jumama taif maka ani taif ko har qur'ana tun kan ka jigi taif ka mugo bado ka ube qur'ana ka jigi ewa maka ka ce mugo bado ka ko har ode tun ka ke ka teme qur'ana ka jigi muhammadu ka kan toto uyen ninde fo ala yujabi kata aya laman ala ko ahumu yaghshimuna rahmat rabbika ala ko yala wulude be ettigi ala kan nema unude batila
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات هارو كبالون أو كان ينما يبالو يري ني على دي وتلا أني نكونشيم مين ني على كدينا كوي مودة توتي تابيكا تاتيا هاري أكبالون ني على يتلا ني نكونشيم ni bin ka dina de te ko bebo fote bobi sagu kawala ha masam minya ka balo yere tilani nyogonche obo aka dina ko de towe ni ate aka nema tilani min ka kana ba damawa abekum ina lako wallahu ya'lamu haythu yaj'alu risalatahu ala baka cidenya do yurumi ala bodo donc ala de ba kan nema tila aya kan nema tila jomi na kaka mominya kaka we muhammadu de aya qur'ana jiga kaka uto ale de haraka balo tila ni ngonje janko kan nabi nyuma ya donc yode foni mfana ya ko yala ala ye muhammadu de kere kere ka qur'ana jiga ale ka kan to ya bal hum fi shakki min jikri ala ko abla makka kafiru nin qur'ana min jigina uka ubashikadila ni alaka kosuman fule qur'ana min fule ni qur'ana shikade bula bal lamma yadugu ajabi min niyaye umalli munani qur'anu ya galontiga ya ala ko malla jabade nene o de yubila nin kuma nunu folila umalla jabainde nene o de yubila nin kuma folula nutu nyella jaban nene ubake kan nin kuma munun ko ubake nin ke wale munun ko tuke أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك محمد نينكا yala itigi alaka nema amara yoro ye wulude tayewa nulu bake kafo ko kurana manka jigi eka kulu totoye yala nenne alaka nema itigi alaka nema mara lembe yoro me wulude tadwa ali azijil wahhab masamminye masabayinye masamminye soni masaitili masa yala ni masamminye masabanye masammin tedde sefena masamminye soni masay dili masa yala ni alaka nema mara yoro ulude tadwa nulu bu sagoke wala ko qur'ana tunkanka jigi karasadeka atumanka jigi karasaka ne kan nema mara lembe ulude bolo awon ne kan nema mara lentu bolo ne kan nema mara lembe nyere de bolo nyere de tado nimme nyi amba do yoro de la أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب أم عندهم خزائن أم لهم ملك السماوات والأرض أبونينك يا لهم مكة كافرون سانكبا ولون فرام مرالين على ولتاي سانكبا ولون فرام مرالين بيار بولوا duguma ko woron furam marali be ado be mana awde sankaba awde taye sankaba woron furayewa awde taye duguma ko woron furayewa o ma bainahuma min be sanni duguce awde tadowa ni awde tado ni sankaba woron furam maralembe awde bolo ni duguma ko woron furam maralembe awde bolo ni be sanni duguce naade tade na maralembe awde bolo fal yartabu fil asbab uka yele ni sababu munumde sira munumbe ta sampe sababu munumbe ta sampe uka yele ukata sampe ke ne alabe nema min jigi ka kota tiga kana jigi ka ke ni wulude taro ni sankaba ye wulude tay ni duma kule wulude tay ni be sanni duguce ni wulude taro ni alabe nema min jigi ka uka yele ukata sampe ukata tiga kana jigi ke ni wulude taro ukata tiga kana jigi no utado shetala جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب أي هؤلاء الجند المكذبون أو ألاقوا كافرون أو جماعة من فلان ينافر لن يكونك كتشيدن غلونتيغا كقرآن غلونتيغا الذين هم في إجة والشقاق أو منهم بيربونيالا أنك قرآن سوسو
yuhjamuna wa yughlabuna awa shebena ke au bema ya ciden bena shama silama bena be silamiya bena ube kenya ya ويكبتون كما كبت الذين من قبلهم أبي بنا الدغيا نين تنياني نين قرانا بنا أبي الدغيا كم مغفلو منون تمنا أو قرانا يدغيا تقوم من الأحجاب المكجبين جماع منون تمنا أو نو يقرانا قالون تغيا ني قرانا شيرا علوما تقوم ميدي تنيا شيرا علوما تقوم ميدي كاو الدغيا نو أيو مرادي أفنا بك وشغلنا آية وركنون كوالاكو أمو يقولون أنها جميع منتصر ube ubake ka fode wa makka kawru baga ko an ye jama de an jama chama ambe se ga nyogon de me fente ma mawru te sauna nin tinya te sauna nin tawde te sauna an nin jama baw nan fara la nyogon kan nyogon de me ma mawru te sanna am yaquluna nahnu jami'u muntasiruna ube ubake ka fode ko an ye jama de ambe se ka nyogon de me awa ala ko sayuhu jamuli jamu o yuwalluna dubura awa kaka jama min fule ni nyede shebe na ke auma aba kodi ka boli fana shebe na ke auma de muhammadu na ka jama bina she aula ubaw kele abe boli munye fana wa kana zalika yawma badri o kera badri do fana abu jahl na nunu munun tumbe kaba wirela demission fitinu de ya faka ka kunkolo tige ka bola kananai demission fitinu wulu de tara yira berebele ba dalenka ka tara shiga disika ka kunkolo tige mo de besenin tawhidila nuhu kam go mashallah adigan kaw mashallah samudagan kaw mashallah lutu kam go mashallah ibrahima kam go mashallah musa kam go masenin tawhidina ka kele o mashallah makka kafiru mashallah jom besenin tawhidila du ko ko mais défaut be tawhidi fo baga défaut be wuludela ni yaye tawhidi tigun silamu dogo yale no be dugu kolo ka dogo yama buka défaut te tawhidi la de tawhidi ta baga défaut be wuludela wulude ma jonay haqiqa utake ka fo afo chogo nyumana atu dusukun kono haqiqa la fana asaratu madafa a gurja fe mu yere korosama ubode dogo yama la dugu kolo kono sino sete mo site senen tawhidi tawhidi fo bagana ke baga edebe be sanfe ala be seki la jarabide mais wal aqibatu lil muttaqin ko laban ko nyuma abedi ala nyasira bagaw de ma donc ala fle ko ode fo ni aya nonuna ya awa ako jama min fule ni nye ako shebe na shi awmade junduma hunalika ako aw jama min fule ni nye na farla nyogon ka qur'ana galon tigelika ani tawhidi koniyalika mahajumu min al ahjab aw jama min fule ni nye shebe na ke au bema ni tawhidi bena she au bema muhammadu bena she au bema abed deshala كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء القرون الماضية الله بانك باريا نين جما منون تمنا ني الله فو جما chaman temena awnye nu yenni qur'ana galon tiga nu ewa cinya ubanama uye ciden galon tiga ya ne ala ciden wunu tugubago shera ubema tumami ala yofo nin jama kulu temenen ala bina kuma uka wama halla bihum min al-ajabi wan nakali anilla jaba min nyangili min jiginuka ani janga kata fi muqalafati rusul wa takjib al-anbiya uye ciden sosolim minke kan nabi nyumaw galon tigalin min kala kataruna kisibe naw nyumawka donc o jamanu no halakin min yusoro ala bina wulude do fo comme nu do temena ka faramfansha ka teme chokomi ala ko kajabati qabulahum qaumin nuh aw akon nuh kam go wulu yecci de galon tiga ya makka kafiru nyade adiyara ubolo wa ahadun adigan kan fana wulu yu kacci da ungalon tiga yamma kan kaunye o fir'aun juli autad fir'auna fana mi fanga dunkedo jama tigido aka ewa fanga ya ka jama min tumba no fana ka kele bolo donc u fana u yecci da ungalon tiga yamma ka kafiru ne dai ma wuli kan nonun de fosisa jawu be aya yere bolan koroya nuhu kam mo ma shenin tawhidima
adigan kan mashenin tauhidima firawuna min tunye fanga tige jel awtari do ko aka jama tumba bolo jama mi ni aka fanga tunye do ko jule awtari ko nabe mugo min faga ko abi pani de ki dade ka ewa i bolo genge yamfe ki bolo genge yanke ki shen genge yamfe ka genge ya ko abi faga o choko la ko de to ko jule awtari do ko ay aka jama nunun temena makka kafiru nya uyen nabi nyimo galontiga ka cire galontiga kibba tauhidima anyana ba ala yu halaki وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وثمود غان كون سالو كامغو ويتشيدون galontiga ya makka kafiru nya وقوم لوط كمغو ويجيدون غالونتيا كوبا توحيد مكه كافرون واصحاب الايكه اني يرتو دونك وصايبو تشيرا مغمنما وفانا يجيدون غالونتيا كابا توحيد مكه كافرون اولئك لاحجاب او نينجما منو فلن نيته نينجما منو فلن نيه نوح كجما نوح كمغو منو بنا ani adigan kan munun ye cide ngalon tigaya ani firawuna ne aka jama ani samudugan kan ani lutigan kan ani luti kan mugo ani ewa iri tu dunkew nin jama munun fulen ne nu jatera awye إن كل إلا كذب الرسل فحق إقاب إن كل ninja ma kelen site ninja ma foite illa kajaba urusula fo ubeye ciidon de galontiga ninja ma munun jatirawiye a foite nu ma ciidon de galontiga ya fa haqqa iqabi uni alaka janga kata kakara ini alaka janga kata uni o kaka ka jigoka a jignu ka fana uni alaka janga kata jigili kaka a jiginu ka fana ويجي دون قالون تكلم منك الحجاب دونك مبلم الحجاب كوري موني الحجاب يد جما فرلا نيكون كان قالونكا وبافو دي مال الحجاب اما سوره الاحجاب وتيوا جما قالون جما باتم من فرلا نيكون كا كولو بنا سلاميا شيتونو مدينه كو بنا تشيدنا كامو بفقا باتا ala yuwele ala hajabu suratu godaru kayre suratul ahjab ahjabu yede jama nu farla nyugon kan galonde ka ubake kamunu fo dinala ubake kamun te dina kono dusukuna siri munun bula uni qur'ana teta ini sunna teta ciden ka sahle un teta ala fahamu salafu salih ubafo de mal ahjab donc na yenni dodoro jinya kono sisa tawhid kitabula aqida kitabula doni ke bawka kuma la be hijibiya minum me hijibiya donc abina hijibiya do wala hijibiya tara nunun aya una nyugona de qur'ana ko jama na farala nyugonka nu farala nyugonka o be kuma munun fo o be ke wale munun ke dusukuna siri munun bu la qur'ana aya ute delatu la qur'ana delatu la ciden ka sunna la fahamu sarfu sal وبافو نونون دما الحجبيو ko jama min farala nyogon kan galonka uteddina ka wala niyen ni ndo sisa parti be jian kono nu ko be dawa de la dawa ke la parti be jian kono Cheikh Abdallah Bumbaji ko kelen be min aka fota na ka keta na ka dusukuna sirifew ako ambu usagi kata qur'ana dema ani sunna ala fahamu sarfu salih dawa kela jama kulumi naka kuma fotau naka kewale naka dusuna sirun ube qur'ana ni sunna kala fahamu salafu salih uko oyandoye oye jama kulu kisilenye obe konte ahli sunna wal jamaa ka jamala me jama kulu aleka weleli chogo aka dusuna sirun aka bara chogo dinala ate qur'anaka ate ciden ka sunnaka ala fahamu salafu salih hari na yere togo nyuman do yere la chogo ka yere majamu chogo ka yere jate mina dilali kala chogo ka ko jate chogo ne yen ninke jamana kono aw yen ninke jamana kono aw yen ninke jama kulu fili banti bidia jama
jama kulu filibanti bidiya jama mi mogo tate qur'ana ni sunna kala famu salafu salih e yere majamu chogo mogo yi majamu chogo e yere ko jate jamana kono chogo anyen nin fo anyen nin ke ni ka fota ni ka keta ate qur'ana ni sunna kala famu salafu salih I togo de ko firqatun dalla ko jama kulu filile donc a hajabu koroninde hijibiya koroninde jama kulu te sunna kala famu salafu salih hijibiya udero aka yere kolosuma mogo ka dawate qur'ana ni sunna kala famu salafu salih aya yere kolosuma ka yere kolosu ka kitabuma aka yere kolosu ka wajiluma ka yere jososoka suno baw fili ruwe to ko la ahjabu borani ni hijibiya borani aya udela ala kan sikantanga ayo Sheikh Abdallah Bumbaji fana yode fo ako sisa ka dawa ko ni mogo ko ibe dawa ke kata ciden ka sunnama ani salafiya ako iye dunande ako aka gele de ako ka do ciden ka sunna ka saka wale ke kata ma ko aka gele sisa de ko munna ko pasige minye cinya wale likela ya kulu dogo yara ko galon wale likela de chayara an ka tilela sisa cinya weleli kela u dogoyara galon weleli kela baga de kacha donc min be weleli ke kata cinya masisa ibe ke tunwaranke de mogo cela kuma sugu be de be fuye jugu ya sugu be de taki segere ewa kollan kolo sugu de be taki segere me ibe sabati de ka sabali aka gele me kana bilade وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء أولا كنن جمان قالون جمان ألا كوتفوي كنو إلا صيحة واحدة فو ملكيا كبير كانكلي بنكسير بم نيمكم مني إسرافيل كفينيلي بورولا ni jiya wulile wote foyi makono fo israfil ka finyeli ke burula finyeli min be hada madem damfen be jatige ka be faga ka bo jiya kono malaha min fawaqi buru finyeli mi ni fulana tala koy woleli ke kolendro be jabetige bebe sa woleli ke fulana be ke sira saka kunu de ka joke yamakeneka me ki bo jiya kono wa woye israfilu ka finyeli kelende buru kono fulan natala awa kon nin jaman galon jamante foy makono ni wote وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا كافروا كو ككن نجل يقصو وكو ربنا انت على اجل لنا قطنا قبل يوم الحساب او انت على ni ko aw ma fo korosili be ya comme am madda korosili la aw ni yoro minye lahara janga katani nemala anta dama jinya kono ya folo qabla yawm al-hisab haja inkaru min Allah ta'ala lil mushrikeen ni nyen nan kariyali de ni ala yan nan kariya mushriku ka fi du'aihim ala anfusihim nu yu e wa uyere danga ka du'a ku yere ka bi tajil al-azab ko alaka janga katattele ya ka jiguluka fa inna liqitta huwa alkitabu qitta munye mi sabira uluye ala janga kata mi sabira uluye ko ala kulu tattele ya ka ulu ta jiguluka jiyan kono ko kana kiyama yere makono wa qila huwa alhajj wan nasiy do ko ay anni yoro anta qala khairu wahidu salu tajil alazabi don kuma ko har mu wakkalante ko makka kafiru ku yella jabatel yali ka jigu ka ku yode nyini anana ayawre kuno uko qalu allahumma in kana haja huwa li haqqan min indika famtir alaina hijarata min as-samai aw yitina bi ajabi alim ayawre kuno suratul anfal kuno kafiru ko kwantigi ala muhammadu bake kam min fo ko e ala kelen fo ka bato fo kana farika no de cinyai ewa kabakuru sanjilama ajigan kai kan halaki kabo sanfe ube kala jaban nati la jaban min balladimi wa qala ibn jarir ko salu tajila ma yastahiqunahu min al-khair wa sharri fi dunya wa haja alladhi qalahu jayyid
bunkasir ko bunjari ko maka kafiru ko antigi ala ni be hera min di amma jiya kono ube janga kata min ni ba ajiga anka ewa hera wo bone do anta teleya kadama jiya kono ya furosani la barakana bunkasir ko bunjari min fo ko nin kanyi ko sobe bunjari ko yalla nyine yote maka kafiru ko alama de ko ala be hera min di uluma ulu ala ye millati ga ulu ye ni hera do bone do ko ala ka ulu ta duma jiya kono ya hera do wa bone do ala ko ulu tallati ge ka duma jiya kono ya folo sani la garakana bo maka kafiru ye ninde nyine subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي سغري سوي هجريا باكلاني كمناني أني بناني أني ناني شهر رجب من هجرة سانكلو ورون فلنا بسويني وروناي ميلادي نصارى كجاتي با فلاني مغاني سبا سانكالو فلو بيسونيه ومغاني